Selam dostlar. Qozon, Moskva, Ulyan, Samara, Tobolsk, Tymen, Ijov, Almat, distalagan shaharlar 60dan ortiq jilma konsert ham nihoyat bizning bilan Qozon o'zagida Unix konsertlar zalında. Bu o'z shiratında 2014-2015 yillardagi konsert sezoni tamomlanadigan so'z ham tamomlana ul kuzga qadar Alloh bersa deb aytdik. Ham bugun aliga Unix konsertlar zalında aliga zalda naqona aliga qizil kilam ustidan bizning estradamizning populyar jirchilari, tanilgan jirchilar endi jayovlab, otlab, qul bulg'ab salamlar bizni o'tashaklar. Ham biz ularga albatta o'zimizning so'rovlarimizni da berashakmiz. Alloh bersa, olg'a taba topshiriqni qarag'iz. Sizin tili bu yomg'irga qaramışa, o'zlarining konsert kostyumlaridan, hurmatlaridan, yomg'irdan o'zib mana bozorga kirib albatta sizga motor telefonlar bo'lgan. Sizga motor yo'lmayib uzashaqlar, biz ularga oyoqlab bersa, o'zimizning sirlarimizga berasiz. Siz ularni qo'shib hazırmi? Ortalarımız bizim popüler jirchilarimiz bilan videolar. İkisi de quyosh gibi, Ilnazbak. Bular Toshkent Bodshanovayda güzel olmuşlar bu videolarni. Ey, ikisi de serisi kira Ilnaz Samlandish. Siz bu sezonda necha konsert qo'ydingiz? 112. 112 bu zo'rsa, naqshani qo'ya saqlaysan. Bankda. Landish bu прическа nasıl kim yasadi? Dilara. Ha? Dilara. Ilnazbak bilan nega duet boshqarig'i jinasiz? Sen meniki, ol meniki. Bik motor duet sizga o'ng'ishlar, bik zo'r rahmat. Yaxshi rahmat. Aynan olqishlar bilan Ilnazbak Hamlandish Bodshanova. Bizning oq baxtimizdan shaytonlar kunlashar, baxtli bo'lamiz deb gul shashaklar indashar. Sanduqashlar ko'kdan soyri bizning motor baxshada, soyrilar olar qadrlim sof muhabbat turida. Muhabbat ko'zingda, muhabbat bor ekan so'zingda, muhabbat ko'zingda, muhabbat bor ekan so'zingda. Birbirimizni anglaymiz suvsiz ko'zlarga qarab, sendan menim simon umrim bo'yi. Ya yaratgan ko'zingni, yaratgan bor ekan so'zingni, yaratgan ko'zingni, yaratgan bor ekan so'zingni. Hamida qarshilag'asini shafqatli rahmatli payanda olib Hamraysan Dimayeva. Ilnaz Garipov birgalashib qayerdakan Rishad Olida Ilnaz Hamraysan o'toqdasiz sirasi chegara o'sib ketmagiz. Oy, yurak sizning oralaringiz bek yaqin. Bu narsa degan so'z Ilnaz. Плотный проиграл. Ilnaz azarlanib boksyorskiy shartkalari onda. Instagramda necha podpischigingiz bor? Bugün tamam bir menga yordashib Alloh bersa, uning konsertlar zalida egangiz birgalashib selfie. Ilnaz sen birinchi taqdir selfie yasaysan. Yine de buraya ikisi girdi. Hadi Moskva bunaqa ayrasa film hamda inti var. Ayrat. Bugün samolyot bilan ketdingmi, poyezd bilanmi? Poyezd bilan necha so'm bilet bayasi kupa? Kup tugayga olasizmi? Ketasin boshqa ertaga bugün. Seni qizlar zotsa sen qarshi tugaymi fanatlari? Sileştirme, kızlar başınız rulda bugün ayratsa filmi aeroportda satıp koya alasınız. Dik zo'r rahmat. Aytamiz, 60'larda biz qanday şeylerimiz, bizning jirchilarimiz shunday yo'q. Instagram shitlarida linki shunday avtor boshqaruvchi Ilnaz Safiyevich, Albina Fadayeva, Hamida Rahmatov, mana bitta ikki gentleman. Motor shiver tutash televiziyasiga lakini do'xonam biz oshiqlanmamizda dik rahmatli onam Ilnaz. Xayrli kech. Hayırlı iş bulan. Ne şaşırıyorsun bugün? Bugün Silikambit degan jamoa. Silikambit. Ilnaz Safiyevich isimli konsertim qayerda bo'ldi? Bir sekund. Sile. So'nggi konsertim bo'ldi Yekaterinburg shahrida. Yekaterinburg shahrida tomoshachilarning ishi. Bek yaxshi. Qozonlarga nega kengash ayta olasizmi? Ayrilama Yekaterinburg
Свердловск өлкәсе Екатеринбургны күрергә киңәш итәм. Рәхмәт күп силисең Альбина кызым, ничә яшь? Алар бездә 2 майда 2 яш бар. Alkışlayıqalarını birgələşib işte alkışlarına kumur. Güzel İlkar, sizin bu sezonda ilk oqışlı duetiniz. Bu bir yıl içinde debeydik. Turmuşlar da əli bürüzləri. İlkar Aligişir'in avtorları. Aligişir'in avtorları Linur Zaydullin, Venera Mahmudova. Hamide küzge kadar devam tamaşaçılar ayından indi yamaçırlar sizden işte şek meselesindeki şimdi klipler. Balalarga degan riyonlaşlar, riyonlik, kamramaşqalarga tushundik, men bu muzahirlarga tashabbus oladilar. Allah bir sen izlesin. İş balamız diyen şey ulaşapma işte bizden. Allah bizde 3 balamız var. Bulma diye şey var durmasın meside. Bulama Allah bize. Uzanlarımız da arkada almışlar bile. Şimdi fotoğraflarına düşerler, fotoğraflarına düşür. Elbette internet biterinde uğraştırdığınız fotoğraflarına alaşılan Instagram şillerinde var bizim. Var alışverişleriniz, sizin yaratkan çalışmalarınız. Söylesin yine söylenim. Güneşsin havada yıldızlar. Biz ikev bulganda bäxetli. Bäxetde yaşarız күп yıllar. Seni benim yüreğim türünde. Turmuşum ayağı sen gene. Yaşavga güç verip yaşaysın. Bari tek sen gene. Senin benim yüreğim türünde. Turmuşum ayağı sen gene. Yaşavga güç verip yaşaysın. Bari tek sen gene. Ular Dikeza, ham Dikeza bulardan ishim yeratmayib. Dikeza bana Safoniyev, Hamduna Timurgaliyeva. Hamduna opa, sizning duetlaringiz shoqdi ko'p trio boshqargan jiymisizmi? Mana masalan ikki yigit bilan. Ana bundan kirganda shuni o'yladim, shundan oldim. Shuni o'ylay. Asafoboy agarda Hamduna opa aytsa, "Idangiz trio jirlaymiz mana bu yosh yigit yigit bilan" deb qarshi kelmaysizmi? Rəhmətlərini bizəbliyiz Allah'ın deyirsə. Sizin bana bir qışın aytganingiz yo'q, mana ishlayapsiz, mening ideyani o'rlab hamma shabaka kiyib jiraysiz deb. Yo'q. Giysin əlbəttə. Mana sen bir ishda qishda kiyib chiqqanda ses so'radimi Asafoboydan? Soramadım. Qadar ses so'ray olasan. Hayda. Yema. Yema dur, kisam yarayma. Yaray. Allah bilsa, yaraydir bey. Yarı. Bu vaqtda internet biterinde şartlı bir şu ko'targan g'oya hamidning burada salomlasha bo'ldirdim. Sizning burada turli imishli mushtajlarda bu o'zina ko'ra bir PR bo'ldimi alla? Ha? Bunday PRdan qo'rqmaysizmi? Duet boshqarasizmi, ayrim jirlar jirlaysizmi? Ayırım. Ishab duet jirlamaysiz bugun? Nima? Xotin damlar o'shatan Ruslan. Allah'a şükür. Bilib tura. Rahmat. Uzatamiz alqishlar bilan. Aşırelerde gelip yağan rahat bulutay. Seni kirekin ya canıgayım. Var dünyadan duygan minulda. Seni kirek bina berden derim. Kaynar hisler bilen yollarga. Üzünü gül yoktu jiri yüzünde indahırdı. İdip sanarga. Berenlerim Kaynar hisler bilen yollarga. Üzümüne gül yoktu jiri yüzünde indahırdı. İdip samalarga. İndahırdı idip salarga. İdip sanarga. Qizil gilam bilan bir tusda Rayas Fasihov. O'zi Rayas ishlatishimni. Qayerda kesh? Rasmiy ishlat bir o'zimni. To'g'ri qizlar.
Benim hatun jırlamış şuna premier. Biz onda uzatmışlardan Rayas Vasitov'la. Sanara sana halı vergis var. Zeynep Ortakinova Fermilova. Hayırlı güç insanlarımızı sağlarımızı paylaşmasa ekensin yapmadı. Ay bigrek matur kiyimleriniz. Siz bir de şey matur bizlere bir sanat çekisiniz. Birinci defa. İşte bugün de indi, işte video. Bugün birinci defa. Bugün ne diyorum ama şu kızıl kileyen hürmetine birinci defa. Agar da kibitde kilip birersiz sizge. Eğer fotoğraf çekilseniz siz bir şey reaksiyonunuzun gerek ulaşır. Degeni bir apazirotip baslaşarsınız. Yaxşı şeygi ayları jilde ama endi ko'plar qiziqsana bizning jurnalistlarimiz. Qizlarimiz Shingirga bu yilni borashaq ekan, alla o'zimizdan Qora dengiz bo'ylam ekan deb sizni quvonadi. İşlerimiz ko'p bu yıl. Ozdaqaya ham baliq izladi. 15 yılın kızına kadar jeyitlerimizde büyük işlerimiz ko'p rahat bir. Yo'q. O'zimizning Tataristonda ham Boshqirdistonda bo'lamiz. Bilemdagi delege yana bakıp kızlarsa, burunlarına tutup aldım, Allah bir selatın içinde kilesi yılga birer kız tuğmaz mı? Allah ulag'az ilandimi hali? Uyli. Yaxshi, ilanirga agarda uylatsa chaqirirsiz, yana kelib chiqarmiz misol kelamlar bo'ladi. Мәңгілік яр дейсің миңа, мәңгілігінің мәғінәсін сұң, қоңылар сыма, мәңгіліктәй бұлайшақ бір мезгілде, яшы ормасынымы, қоңылар сыма, мәңгіліктәй бұлайшақ бір мезгілде, яшы ормасынымы, сені анамда қалырсыңмы. Төгәл минут ярым, дөресрәк әйтсәк, минутта 22 секундтан соң без Гөлназ Сәфәрова белән аяк басачакбыз зур сәхнәгә, чөнки бүген зур сәхнә, зур тамаша һәм зур концерт залы. Зур концерт исеме дә әлеге концертның зур концерт. Сезонның иң соңгы концерты, бөтен җырчылар бүген җыелышып, инде еллык нәтиҗә ясап, аннан соң таралышачаклар җәйге ялга, ягъни Сабан туйларда чыгыш ясарга һәм башка шәхси бәйрәмнәрдә. Мондый зур концертны сез бүтән җәй дәвамында күрә алмаячак. Шуңа күрә зур концерт булганлыктан зур кешеләр бүген, авырлыклары 150 килограммнан арткан кешеләр бушка керделәр. Чөнки бүген зур концерт. Без киттек. Туган көнем бик күңелле узды. Иң якын туганнарым, иң якын дусларым гына чакырылды иде бу кичәгә. Әлбәттә инде бик күп сюрпризлар булды. Кызларым, шулай минем тормыш иптәшем Булат, матур итеп шундый матур бүләк әзерләгәннәр иде. Бик истә калырлык, бик күңелле булды. Ушыл синдә җырлыйк бергә, яңа матур җыр тусын. Җирдә әниләр кояштай, озын гомерле булсын. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин әнием сина. Кояш гомере телим мин әнием сина. Әнием сина. Туган көнең белән әниебез. Без сине яратабыз. Исмаил, син бу сезонда актер буларак та ачылган соң икән, актерлык карьерасына кирип киттеңме әллә син нинди фильмда төштең, шул хакта сөйләле. Актерлык карьерасы турында әйтергә әле иртәрәк дип уйлыйм, ләкин беренче тыпырчынулар башланды. Булган бар дигән кыска метрлы кинода төштем. Шул кинога саундтрек яздым, җыр яздым. Аңарчада төшеп караган бар ике кинода. Автобитва дигән кинода тоже тизерында төште. Алар белсә, ул да дөнья күрәчәк. Кыскача карьера дигән нәрсә шул инде. Менә Аллага
şükür әле өр-яңа клипni төшереп кенә битердек. Ул белмәдеңме дигән җырга булып чыкты. Бик шундый кызыклы сюжет анда. Әлбәттә инде шәйгә тагын бер клип төшерәсем килә, планда бар. Әлбәттә инде TMTV Production белән төшерәм алла бер сәләмәтлесе. Сценарий әзерме инде? Сценарий инде әлбәттә әзер. Алар безнең молодцлар. Бик матур сезон булды. Шундый уңышлы дип әйтергә кирәк. Быел да Аллага шөкер матур гына Казанда программабызны күрсәттек. Яңа программаны гастроль турына үземнең кичкенә кызымны йөртеп, менә шул бик истәлекле калды. Canım nevesine bireride Minem kebeksinde